آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أولادنا ولأصحابنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بحق الفاتحة سؤالنا وكرامك كاف مقالنا اهدنا بحق الفاتحة مقالنا وحسن ما في ضمائرنا. Sengaja kan? Kamu Tanam bang. Dorong dikit topangnya. Dorong dikit. Nah, terus lagi. Dah. Temannya. Udah, temannya itu temannya tuh. Ini temannya siapa yang mau nabur nih? Sama ya, kalau kawan. Besar di distrik. Ini saya di salah satu pemakaman di Tasik mengikuti pemakaman adinda saya Siti Rahmawati binti Haji Ibrahim Jami. Mudah-mudahan amal ibadah adinda saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harapannya keluarga yang ditinggal tetap diberikan ketabahan. Amin. Boleh. Ini sapo pemanangnya. Jadi
saudara tadi yang meninggal itu inilah kakaknya. Semoga Adinda Rahmawati diberikan tempat yang layak dan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Aga kareba sapo. Mamuare madeceng-deceng mua. Amin. Jumpa lagi The Bugis Jack 19. Program Bajabu Nusantara. Berburu kisah jejak anak Bugis Senusantara. Mohon doa dan dukungannya sapo. Kami bisa hadir. Ri. Kampong Tasempung Ogiku.